Ke Hnyf kala Kyntu ya ke Deputy Commissioner ke East KHASI Hills District ikong RM Korba ban Shimkhia bat ban pentikna baga kenhun ki riunget Hindu Kiba persang ban penlong ke jingle Hnyf jubor ha Krem Mawjymbuin ka badai ka wei na ki jaka jungok kai ba paunam ha mausen ram bat amdai ban ailat yaki Shuwa banja ke KEI ka basnosi Hakawai pat kaliang ke Hnyf Southern Border Area Lingba u President uba kelang thong ni ula ong bakaseng kekersan teli ya karai jong kador basnong mausen ram ban persha ya ke jing persang da ki riunget Hindu ban penlong ya ke jing le niam ha Krem Mawjymbuin dakoi ke jumot Shimkhia resolution ba in ai ke jing kersan bupura ya ka double snong mausen ram kate ke jaka ka don ka khana kadon ka khana pateng paket kadon ka history kate ke jaka amshim la nyau ya ka kum kata ke jaka ka bale nyam dulu andre hitip ya kate ke jaka barok kani ka dong jungi bakam tam ri kasi bakate ke jaka kade ka jaka kade tourist spot kalong ke sisa bakani ka Krem Kubon mau jumbunya mau sendram kade ka major tourist attraction jong ketiga time but kan tak sibuk lara tenggelam ya ka tangkum ka jaka legle yang jogono ka kenhun yang kerpang